Miya 4 tarik Januari 2023 Srang Salo Tripura Muthani Khoroksa Wariyot Takhok Rajesh Deborma Thanai 12 March 2022 Salgo Tripura Muthani Kaisa Luku Kuthumung Panago Thamtani road accident ongoi langma chogoi thwinai nukhungo Tini 4 tarik Januari salgo tite DC hapangni bakhaktui bihikno sakri offer yaphalgui rokha Deputy CEM Onimesh Deborma aro MDC Robindro Deborma Mia 29 Krishnapur Tripura Motha Chengkha Nogonogo Gerata Tripa Leni Kokno Pidnani EM Komol Colony Yagrungui Hagira Tripura Hafang Quality Education Roni Naikhumumbai Mia Budush Halgo Katal District Institute of Education and Training Building Tangzak Biniloge Katal Science Laboratory Building Tangzak no Piegoi Rokha Khoerpur Totabari Khuai Hangkhoro Urung Montri Sri Ratanlal Nath Mia CM Dr. Manik Sahani Yakti Fiegoi Rojaka Agotalani Science City Tangzak Panani Achokphang Ongoi Manjakha CM Dr. Manik Saha Biniloge Gotongo Deputy CM Jishnu Deborman Aro Kabangma Adongsong YTF Korbok Borok Committee ni Bakhakte Korbok Multipurpose Hall Dayo Salchani Greater Tripa Leno Lagoi Awareness Pana Songchajaka O Panago Thangai Manjaka YTF Central Committee ni Tuifang MDC Masang Ronial Deborma Aro Tongbaika Amsai ni YTF ni Tangkrak Rock Aro YTF ni Warrior Rock